Kublai pi baro bidang subhai pi shakatup kubor mta kajan miet shwam pa shaki kubor kubabnyai petrai mat kongsan. Rakhia kari ya ke Republic Day banyo pusau ke Grand Parade ha Kartivya Pat hani Delhi ke peninam ya ke jengklan bor kari bat ke judusba ha ka lariti. Yes nok tilang ke Meghalaya ke jeng Rakhia Republic Day ke jeng long jengman ha ke jela ka long ke ba shong suk shong shngan ong ulat ke jela Brigadier Dr. B.D. Mishra retired ha ka penher ya kalama lairong hasulong. Pelat keseng Kongres ya ketup beningkong jongki kertong nak kebentak ke eleksyon banwan ha Meghalaya on yang kun Presiden ke MPCC ubah Vincent H. Pala nasu tengah Saipung constituency. Bat syak pen kup burom unong sna jing tem duitara bat unong tem ke Meghalaya ubah racing board kur kalangda ke kusna 4 Masyri. Ki kubor ki babnya. Kari berok kawai kala rakhi ke Republic Day ke bah nyau pusau mata kesngi. Ya ke jengelang ba la penlong ha Kartivya Pat New Delhi ha ke ba ke Presiden kari ke Drupadi Murmu kala ya lamya kari ban rakhi ke Republic Day. Presiden ke Egypt Abdel Fattah LCC ulalong kongsan ha ke parade. Ke Republic Day parade kelas dang ne ke step dah ke jengwan jengok jong menteri rang badu keri Narendra Modi ya ke National War Memorial ha ke ba ulaya lam ya keri ban pinken mau buram ya ki riu slur dah ke jengbu sentiu. Ha ke por ba penlong ya ke march pass ya ke tenat sipai ringkau lami khmat dak ken hun sipai basong kulai ka 61 cavalry kendai ken hun ki mechanized column but riu kan huon ki nong yat parade ko wei ne ki jing kring bakar pang hak ni ka parade ka long ka jing sna ha ka bai day ba ka Indian Council and Agricultural Research halor ka phang International Year of Millets 8000 arpulai na lor ki wei ha ka ni ka sngi ki nong yo khusnam jong ka Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar kilai shimbenta ha ka parade. Haringkat kari berok kawai la rakhi ke Republic Day ke bahnyo pusau haki benta beper jong ke Meghalaya. Hasilong ulat ke jela Brigadier retired Dr. B.D. Mishra ula penher ke lama kari hamadan polo bat airu ya ke salute syakinong yat parade. Hakani ke jeng rakhi ulat ula IT ke khusnam Uttirot Singh Award na ke benta ke art and literature syak ke riu pau khmat hakaliang ke Kolshor ki Khasi ikong Switimon Rinja ke khusnam Patugan and Sangba dan ke benta ke social services syak ke Dr. Khmat bapau nam ke jela i Dr. Jennifer Basayomot but ke khusnam ukyang nang ba na ke benta ki kamilek ka sya u captain ke kenhun football ke Meghalaya beduna ha ke boryo i u Klingson di Marak ha ke jing krenjong ulat ula ong ba ke jinglong jingman ke jing shong suk shong shngan hapok ke jela ka long ke besuk besan ula ongru baka sorkar jela kala syem mikilat kilenti ban penbat no shisendon ya ka jing ya ka ja pot hapdeng ke Meghalaya bat Assam. The contribution of each and every citizen of our lovely state Meghalaya for our collective achievements. I urge my dear people to work hard for the progress, for the welfare and for the development of our beloved state Meghalaya. I hope and pray that we continue to achieve greater heights in making our state Meghalaya a better place for the posterity to live in. My sincere thanks to our forebears who gave us our constitution. Hakawai ka liang ya ka jeng rakhi Republic Day la sakiru haki wei ki district jong ka jela manta kasngi. Halong ston uba Garrett L.S.N. Dykes Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District. Ula penher ka lama lai rong kari but ay ka Rashtriya Salute jong ki khat lai ken hun ki nong ya parade baken thop ya ki pulit ka district NCC but kendai tili ki school ka nong ston. U Deputy Commissioner ka Ribhoy u Arpit Upadya ula long kum kongsan ha ka jeng rakhi hanong po. Yak Republic Day ke banyo pusau la rakhiru hajawai batura. Na lor kini, ya kani kasni kerpang la rakhiru ha Meghalaya High Court ha ka ba Chief Justice Sanjeev Banerjee ula penher ya kalama kari.
Bakum kinong song snong, ini prilang banyak kemen namar, jong kinong gem, ibala penlong yuk India kebakrau. Ketika por ban kun mau yuk jing IT lade jong kinong yelek like lu jongi, ban kem ila ke jing raikot ban tei yuk ri kebaklain kebakiu sokrang, ban ri kebakedop lot yabaro. It was on this day in 1950 that India was established as the largest democratic republic. Our constitution is a testament to the values of democracy, justice, liberty and equality that have guided our nation since its inception. Ka Kongres hakasngi balang kala pelat ya katup kerteng beningkong jong san pusan ngut ki kertong ki bania aireng hakan iki election banwan seging dorbar tau an ke jela. Kaseng kala peniang ru da ukliek nong yalam jongka iba Vincent H Pala na sutnga saipung constituency. Uba pala ude UMP ke Lok Sabha na Shillong hakaju ko por usaleng e sangma ubla e no kam ko MLA ka NCP but ubla penia so eladish ka Congress haka arpulai terik ukla lingkot unlong ukertong kaseng na Gambagre constituency. Kajing tap vote na kabenta ki election saking dorbar tauan ke jelakan long ha ka shikala kata ha ka arpunyo terik urimpang kasnginyo vote kan long ha ka arterik ulber. Hill State People Democratic Party hakasngi balang kalapan long ya kejingelang patba hadani hall pendeng rei. Hakate kejingelang laidon lang ru ukliek nong yalam kaseng iba KP pangyang na lor kiwe. Hapa ajeng kerana kani kepukram. Uba sanjit kensai syangrit kertong kaseng nang nong ston ulakren persya kejing pendon kampisa hakapor election. Na kaliang uba pangyang ru ula ajeng keren ha kejingelang. Bagi pajak jodoh nonseng konstitusi hidup bendok yau pendek kebesar dengar tongin ai keburung kecing sakti kerajaan balai presiden tahun ini job nama pajak jom dan nonseng konstitusi uji dako ya hak bawa hidup bingung dengan besar. Dari dong ting upaya pak dosi upenda yang bisa hanya teknologi koreksi sendiri. Kaken hon jong kinong song snong kahima milliam hinin kasngi kila pa da ka jing tho sha ka KHADC halor ka jing terwa ban pentamai ka Khasi Hills Autonomous District appointment and succession of SEM Deputy SEM electors and rang ba snong of Milliams Aimship Act arhajar nyo hadin ka jing pa ya kani ka kod sha u executive member u bakmi ka ilaka u ba jambor war u wei u dukot jong kani ka kenhun ula pentip skila patai kubor ba kila ai jing mut ba ha ka jaka jong ka ketin appointment de ban bu no da ka ketin confirmation namar ba ya usiem u menteri u lingdo u basan bat ki wei ki dukot la shuje diki om de blatung da ka KHADC. Unong snai ka jingtem dui tara bat ubalong ru unong put long tem magajuk kopor uba rising bor kur kalang ulah sya pen ko burom da ka khusnam pat masri hakaliang ka jing ruai ten rai ya kani ka khusnam la pen bena da ka tanat ki kampo yeng hindin kisngi shisngi hashwa ban rakhe ka Republic Day uba kur kalang uba day na kasnong lat kerhong uday ubriu uba don ya kasap bakerpang ubalaken tiu ka kerteng lajong da ka basna ka jingtem ksai ka babha da ka papendon kam da ka ding sok pan ding slang ding puma bat kiwei minta pat ni pet ya ka jenglong jaman ka sibidang Shillong ka jingshit kalong 4.8 degree Celsius pa ka jing kriat kalong pra degree Celsius ka jing sngam kau hau kalong rup kendai na ka shispa min step anyo pho na ka shispa janmit ka suin beneng kandang kyang hakikat tu kani ki jaka sa shisin pat ni pen kun mawi phi beng ni ka khubor jingi phila ru ban pet ha ka jo hi ka por ka YouTube channel but phila ban pet ya ka khubor mam lakas ngi ka Facebook Twitter but Instagram jong ka DD News Shillong Shaban poi shuk bakut jong tup kubor ngi pek biang sesi ni kemat bakongsan. Rakhe kari ke Republic Day bahnyo pusau ke Grand Parade ha kartevia pat New Delhi ke pen inam ke jengklain bor kari bat ke jeng riospa ha ka lariti.
Yes nok tilang ka Meghalaya ka jing rakyat Republic Day ka jing long jing man ka jela ka long ka ba syong suk syong sngan ong ulat ka jela Brigadier Dr. B.T. Mishra retired haba penheri ka lama lairong hasilong. Pelai kasing Kongres ke thuk meningkong jong ki kertong na kabenta ke election banwan ha Meghalaya nya kunu Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala na sutengah Saipong constituency. Baca penkup buram unong senajing dan ditara unong tem na Meghalaya uba rising bor kur kalang da ke kusna 4 Masyri. Tia perlu ketulang pois ke bekut jang tu kubar jang minta ke janmit. Hadu pendi champion mat pilih syai kesengi ke blai pi baro. Cold waves can be dangerous for locals of mountainous areas, though they are used to cold weather.